like a Hellcat. Ay, sis. Kalbo lagi mong karakter. Kanya, yun dito. Dili, la din ay buhok daan. Wala. Magtubo lang Ah. na siya habang nagadugay. Saan eh? Okay, so so we're starting with the new island. I mean, a new map. Wala, dili na ta sa island, so this is our first episode for our Ark Adventures. Murag, taas lang kaya akong karakter, no? Nataas man din ako. Ata. Okay. Let's So create this- stuff. Yep. Okay. What do we do first? Check your like ingrams. I'm gonna create a stone pick first. Oh. How do I create this? Di na ako kabalo magdulaan ni Ses. Ano naman? Paano mag-level up? Ay. Ah, okay. Makaya mo na ko daan sa ano. Okay, I'm gonna create a spear. Ses, ni dinosaur. Kaya wala nga map, no? Ang ano ba, sobra kainit ba? Ano siya? Nag-heat wave. Wala pa sa akin. Init ka ayong nga mapa ni. Sanggol. Flint. Flint. Makatago ako nito, hindi nila ako kunin. Sa kalaban, Wala. friendly man yan. Hindi. Ses, dagan ses. Dagan. Akala ko matago ako. Wala, naidugo akong ulo. Saan ka? Oh, wala, napagod na ako. Lolo. Marag feeling nako dili ko maganan ani nga lugar. Nate, ayoko doon dali. Naman. Basig doon ka niya niya. Ako nadamay ka sa akin, tapos ako madamay ulit ako sa'yo. Dahil nadamay ka sa akin. That's why we're supposed to be a team, sis. Late na, dire wolf. Ses, sa likod mo. Sa likod mo. I died. Patay ka? I died. Oh. Matay ka? Oh. Na, dire wolf. Lolo, ako na po ginagugod niya. Tabagi ko. Grabe ka init na lugar. Asa na ka? Nandito ako sa body ko. I need to hide. Grabe to sila dito. No, we need to gather resources first. Saan ka? Na ako sa... I mean, almost the same area as where we were before. Hi, Nate. Where's my body? Asa akong body? Okay. Spear. Says start gathering stuff. You're wasting time looking for your body, says. Madami na doon sa body ko. We need water. I'm dead. I'm dead again. Yeah. Okay, says, here's the new plan. I found the water! Asa banda? Nandito sa... How would I do the coordinates na sa map? Start to left, to right. Yeah, no. Start ka sa bottom.
Then 60, 60, 8, 60, 60. dapat na, mangita na ng tagtubig ses kaysa we're Yeah. like trying to like gather resources. You're 100 plus meters away from me. I'm about to die. Really, I'm about to die. I can't even run. Mamatay na ako. Yan, Nate, yan. Diyan sa baba ang tubig. Should we jump? Asa ka banda? I'm here. Left. Do you wanna jump? Let's do it. Patay pa rin tayo. I'm Ikaw lang jumping! Stupid. Namatay ka? Oh, Namatay ka? you killed yourself. Wala. Kamulo ka, asa ka nag-respawn? Asa ka nag-respawn? Press forward. Backward. Backward. Nakapusay mo ha. Wala po ko. That's stupid. Stupid camera angle. Madilingaw na mapa, uy. Hirap hanapin na. Kailangan natin bumaba. Pero paano tayo magbaba? Kabulo ka, ses, asa ko na-respawn. Asa? Sa tubangan sa isa ka raptor. Ay, pero to find a way to go down. Pero na-stuck up siya sa ano. I can see my body from here, pero asa ganito banda? Asa ito banda? Dili siya sa water lang. Ang init lang gyud, ang sakit. Why is it hard to find water here? Yup, I died. This is hard, dude. Sige lang, good. The title is The Struggle is Real. Oh! Okay, I found I'm water, just right sis. beside you. Yay! We finally found water! Alright, so we're gonna stay here and Let's then build a house. let's craft some maybe not a house, tent lang. Uy, remember mo yung ano kung saan to bahay? Mawala na naman. Saan tayo nag-build ng stuff? Ala, dagan, sis. Sis. Oh no, oh no, 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 no. Patay na po ko. Mo ba? Teleport po ka? I need one stone. Where are the stones when you needed them? Wala! Yay, I found water. Pearls. Yay. Look at that. Okay, A lot of pearls. La. so nabigyan mo. Don't come near me, Demi.
For YouTube. Where are you at, Nate? You're 411 meters from me. Nakoy water source. I'm maghimo sa og ano diri ka ng bed para kung mamatay man ka dira natay ma-respawnan ng area. Sus, unsa man na ano ibutang mo sa taas? I didn't mean to. No. What's that? Sandstorm? Nanay sandstorm. Are we going to die? Not sure. Just go down. Pangita jud ani nga lugar oy. I mean, ikapila ka namatay. Ako mga siguro mga ikasampu ko namatay. Start pa na lang sa game. Hunting party. Dapat dito, kita mo to? Kita mo tong place na to? Itong Asa? paangat siya eh. That should be our fortress. Lah. I agree. Kani gipatay na ako. Jerboa. Asa? See that? Nalubong. Asa man siya? Wala. Ati may mga na. It's a glitch. Kita tiglain. Dapat kailangan to hide for bed and bola. I mean, those two items will really help us survive here. Okay, just hinay lang. PUBG! So far, PUBG. PUBG. Primitive PUBG. Kalaban! Asasa. Char lang. What? Oh, buang. Parasaur. Kaya na to Parasaur. No. Ani sa kabalo na stream mo na to. Di, naog ta. Hot lang. Maalala ni mo asa tong base. Saka ta dre no. Take out your spear. Ato. Sis, paginahin lang kunyari, dili mudagan mong ay dagan. Di dul diri. Where you at? Nasa tupad niya. Ito siya level. Level 33. Just dali. Wala dali. Dikit siya. We'll stab this guy together. Hindi siya mudagan yata. So dili na lang to mag-arrow. If he runs, then Arrow. Sige na, start. oh, Oh my. 1, 2, oh. Start. 1, 2, 3, go! Oh, my spear broke. Sige sis. Stop running. We need your hide, sir. Please stop running. Go. Yes, finally. I'll give you life. Thank you.
got 45 hide and raw meat. Alright, let's go back to base. Don't die. Now where's the base? Ambot asa tong base na to. Asa talaga agi. Follow me. Char lang. Ambot asa ta pero just follow me. Di ba pasaka man to? Recess, the recess. Wala man di ko yung torch. Look. There's a butterfly. Says, stop wandering around. I'm not Mapahamak na ba? We just got hide biya. Tapos, konyo lagi to. We just got hide biya. Huwag ka good magganyan ba? Hindi man talaga ako nagaganon. Di ba, sabi ko na sa'yo, di mag-run. Antayin mo good ako. Antay man kita here. Saan man tayo magpunta, be? Doon good sa unahan ba? Di ko belum- Look at that. Pati mag Davao ko nyo, di ko kabalo ba? So kay exam maglakaw. Hindi, nandito sa baba. Ang laki ni. Look at that. Uy, we need them. Yep, but They give us I'm not quota. sure. I'm not sure if they are friendly. Let's go home first. Yep. Secure the hide. Secure the highs. Build some beds. Says, nasa mo ka na dyan ko anin mong gibutang dari sa taas wah. Hindi ko siya makuha. You have to demolish everything so that you can... Sige nga, try nga. Oh! That's how you do it. I'm sorry. I need more. Says we need more hide and wood to make like 2 beds. Alright. Lala, raptor! Ging na ba takadaan? Ayaw ginadala din yung raptor. Namatay ka? Pwede ka mag-spawn sa bed. Alright, see? How useful the bed is? Hala, I found it! This is the bug that we can drink water from. Nate, At lang. water jug bug. I found Okay, her. mention lang ko niya. So, kaya tuwa na to. Kaya parang makita na to sa video. I'm still building some ball. What am I trying to build again? Says na yung I'm dead, says. I'm dead. I'm Where dead. are you dead? Like, really dead. And ginaguba niya itong balay. Says, I'm dead again. Na, raptor nag-add sa itong balay. And the bed is destroyed. I've killed the raptor. Ate, napatayin mo siya? Of course, look. Now we have some hide. Ang problema lang ako tuod sa itong base. Wala na ako tandaan ng ano. Nate, look up. Nakunin mo? Nate, look up. Napatay mo raptor, says? Of course. I'm good. I'm that good. Good job. Wala, di ko pasaka. Okay. How do I... Ano, yapo kayo. Last says na raptor sa malikod. And I'm just gonna watch this. Lapatay ka, says. I'm like watching him. Trying to eat your body. And trying... Ba't di ako makaano? Responsible. Na-stun ka niya. Hindi ba responsible? Kaya na siya cooldown time. Or the bed has been destroyed. Or na siya cooldown timer.
slowly. Nate. Hmm? Buang ka. Ganun nagadagan. Ganun nagadagan ka. Ganun nagadagan ka. Nasa si Buang ka ni. Nagahinay gani ko kay Kaya, tapos dagdagan kaya, para di niya madunggan akong Sana- footsteps. Tapos dagdagan lang dahil ka sa Sana- likod. Coming like a Hellcat.